Amazing Tools Company Limited, igisobanuro cy'ubusirimu. Real Madrid barayisibiriza amataro barayikubitaho umusore witwa Yamal abwira Stade ati ndabacenga. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Yamal kumanuka ritwa Ferran Garcia arabanza aramutitiza aramukukura agarapa sayicomekera mucangarange mucepechepe. Amazing Tools Company Limited, igisobanuro cy'ubusirimu. Nyuma y'agapira keza cyane umusore witwa Pedri ku Barca borotse ahita ucomeka kwa Pedri utuma kuri Yamal arinjira abacenga yibuka ko Pedri wamuhaye arawumucomekera Pedri akubita roketi. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Umusore witwa Pedri Gonzalez amukubita akarokatariya abwira umunyezamu ati bakuru tuburebure bwawe ubwongereho nagushora kumfata. Barcelona igitego cya mbere, igitego cy'umusore witwa Pedri Gonzalez, igitego cyiza cyane kabisa. Basa kimwe Real Madrid kayibaye hariko. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Ku munota 29 ntabwo bisaba iminota 30 gusa. Pedri ari kuri shoti, niba waruvise shoti riremereye riri, niba warigeze mva umuntu yari ku ishoti rikomeye cyane. Pedri akubise witwa Thibaut Courtois ishoti aramubwira ati ngaho ufata. Thibaut Courtois nawe baravuga ati gupfa none nzapfeje. Umupira uri kumanukira mu izamu. Nimba wizera ufata. Ari umunsi muzabyuka mugasanga Barca yafashe umuntu yamukuyemo umwuka. Tagira ngo ni kera. Ntabwo ari kera pe. Ntabwo ari kera rwose. Ukaryama uzi ko umuntu ahumeka. Ibyo uko ari kera byo si kera humura. Ukabyuka usanga Barca ariko niba yongeye kwitsinda nanone. Yongeye. Real Madrid nisaba ubuhungiro muyireke ihunge. Ihungiro muri Chypre. Oya. Yamukanagiye ikosa riko umusore witwa Pedri nako Daniel Mo yamukine nabi cyane Chouameni. Uriye Chouameni amukine nabi pe. Yamukanagiye kabisa. Wayibonye. Ariko amukubise umukasi. Hari kingiye nibaza. Barcelona harana ikijya gucurusha ibirenge by'abakinnyi bayo. Iyo mutoza niko kazakora. Utu turenge twaba abahungu duteye ubwoba. Mutoza n'iki nakora. Real Madrid aragiye kugura amasuka. Ariko Real yibanga aho reba bahagararaye. Reba uyu nguyu. Nisura igaragaza umupira yakira ukungana. Utu turenge tw'abakinnyi ba Barcelona ari ahantu Barca igiducurisha. Filime nawe ni mubi. Ariko bajye banacunga neza abantu basifuzi. Habas arya babasase. Yabona Barcelona ishaka kubyikinisha abakinnyi barenga. Kwako basase barasa. Ngaho mbwira ari witwa Frankie de Jong, ari witwa Gavi, ari witwa Pedri, ari witwa Olmo, ari witwa Firmino, ari bari mu kibuga cyarwe ntago wabimenye. Barca bayita kubise cyitwa igitego pe. Bayitsinze igitego cyiza cyane kandi ku kazi gakomeye nanone ni bloke ya ku Barca. Ai kuko Barca no Barca itarohereza Pedri utuma kwa Rafinha nako kwa Lamine Yamal amubwira ati ninjye waguhaye. Bene ibi bitego nabiheruka gakera jewe. Ibitego byo gukura abantu mukajyana muri sirifashe ukagarura umupira inyuma bose bagukurikiye. Ukana ugatereka mu izamu ntawe ukuremo. Kamucanga rwose. Kimwe ku busi minota 31. Gomba! Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Kapiteni Frankie de Jong aravuga ati akamureke aho kugira ngo ugitsinde muri open play akamufate ashyiramo akaboko atereka Mbappe hasi. Amazing Tools Company Limited, igisobanuro cy'ubusirimu. Kylian Mbappe agiye mu kibuga asimbura afata umupira timutereka hasi kufanya iterere awuterera hasi umupira agenda ni ndani ngo ba. BNB Kigali FM, BNB
BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Kylian Mbappe atera kabiri bita direct free kick shot kabisa, umupira unyuza hasi cyangwa jyano cya mucundura. Kylian Mbappe, Real Madrid kimwe, Barca kimwe. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Ku munota wa 70 kosa ryari rikozwe na Frankie de Jong, tera kufu urukuta rwa Barca rwari ruhagaze nabi. Ntago rwanayibonye pe, rwari ruhagaze nabi kuko ahantu uteye ni hagati y'umukinnyi, ni hagati y'abakinnyi babiri ba Barcelona. Awunyuzamo hagati uhita ujya mu izamu. Umupira unyuze ku mutwe wari uryamye inyuma y'urukuta cyane. Aya iriya miri yari ihagaze nabi cyane pe. Miruka bigaragara ko cyane remplacement zikoze akazi. Match ibonetse nk'ibitego bibiri byiza ku mpande zombi. Kanya nabwiraga ku nota 50 imiruka za Real Madrid ziri kugaragara ko itangiye gukira bigenze bite. Mutoza rwose Ancelotti wari wibikira intwaro yarabizi kubika Mbappe yarazi akazi ari gukora. Nota 71 musore twa Kubarisa korera ko sa Kylian Chouameni. Amazing Tools Company Limited, igisobanuro cy'ubusirimu. Real Madrid kwa kagambana k'Abafaransa, Barcelona birayicanga, barabanza barayishuka, Ancelotti ngabanje Mbappe hanze kumbi yababaze. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Uyu mwana witwa Ridagura akatsirwa na Mungu y'Umunyaturukiya, bagambanira Barcelona kwa 76. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Inigo Martinez akora ikosa kuri Rudiga barajyana sigutwa Chouameni wenyine arazamuka yita umupira w'Umunyaturukiya Ridaglar, arazamuka terekamo icya kabiri, Barcelona birayicanga, Real Madrid bakubita comeback bibaye bibiri, bati Real Madrid Barca Visca kimwe. Amazing Tools Company Limited, igisobanuro cy'ubusirimu. Iyo bayita finale. Iyo bayita finale. Igikombe giteretse hariya uraza no kukirwanira. Inigo Martinez kozibara. Umuntu witwa Chouameni yarahagaze wenyine akuruye Rudiga aramutwara Inigas aho yagomba gukinira niho Chouameni ahagaze. Umupira ruvuye muri corner n'umusore w'Umunyaturukiya. Aurelien Chouameni arazamuka kozaho umutwe, umunyezamu ntamenye uko bigenza, aruhutse abona umupira wageze mu izamu hariya. FC Barcelona bayiturutse inyuma bayikubise ibitego bibiri. Harabura iminota 12 kugira ngo bayikubise iminota aratereka. Carlo Ancelotti n'abasore ba Real Madrid batwara igikombe cya Copa del Rey. Bayikubise 6 Dese mutikinye neza Real. Kuko nabwiraga niko muri itangiye kusubiranara nako na recuperation itangiye kujya hejuru. Ikinnye neza cyane. Reka turebe contre attaque ya Kylian Mbappe hinduye umukino wenyine, ariko remplacement zihinduye umukino rwose. Umuntu yitwa ibintu bimitwa Ridaglar. Kata mu ndorya Vinicius ureba nabi. Aragutanga na pass Firmino Lopez na Frankie de Jong, reka turebe Lamine Yamal ashyizeho tira nka byiringiro. Biranga. Ferran Torres. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Ferran Torres Barca. Amazing Tools Company Limited, igisobanuro cy'ubusirimu. Visca Barca, Visca Catalonia, Visca Barcelona. Amazing Tools Company Limited, igisobanuro cy'ubusirimu. Antonio Rudiga yarashize pe. Antonio Rudiga yarashize byarangiye. Bamuhambiriye amavi, bamuhambiriye ibibero byose ariko biranga.
BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Thibaut Courtois asohoka nabi cyane, asohokana Antonio Rudiger bose birabacanga, abawakira umupira muremure cyane, Ferran Torres abacomokamo aterekamo icya kabiri, Barca 2 Visca Barca, Real Madrid hara 2 mainka yanjye. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. baba we habura gato baba sara b'ikipe ya FC Barcelona bacunga uburangare bw'abinyuma ba Real Madrid hariya babatsiri igitego cyoroshye baba we Antonio nari ngiye kuvuga yewe Rudiger we Hebana ni ruka bisa. yewe Rudiger we kuko abura 5 yonyine. Gavira yinjira mu kigo asimbura Frankie de Jong. habura 5 ngo gitahe ikipe ya FC Barcelona iti turatugabane niwanga bimeneke. Niba humura bayizaniye ntuza. Bayizaniye Rugwiro wundi. Yaje musera ujo. Ajya gukina gatatu witwa Inigo Martinez. Rugiye gatatu. Arabacenga. Kino mpira kwa Vinicius Junior. Pira gacenga Ferran. Vinicius Junior arabutakaza Vinicius, reka turebe arabiriye mal Rudiger rero bamuhambira amaguru yose, sinzi bamenye afite ikibazo cy'imitsi. Yarabivuze umutoza ariko kari gukinira kumva mukanya gato byaye byanze bajya guhambira bajya gusara mukanya araksere biranga rero twereka ko bayashize rwose. Abonye Audio hageze akantu kambere atakora hari akumva kukumvisha ko hari ibunga yarashize kabisa, kubituka yatawumvisha umuntu ko waje ibunga yarashize n'umunaniro nyari umunaniro arayiteramo kagira imana mwe barayibuzwa ziri kwitera Asensio ariko uzakura gutya uripura abantu icyo ubonye cyose no gutereka hasi. arambwira ate ko nago nagukozeho Raul we ambwira ati ngiye kuri VAR. Barcelona baye penalty kande Rafinha ay kuko mana nyagasani penalty ishushanyije ariko ntayo pe najye kuri VAR. We najye kuri VAR irashushanyije ariko najye kuri VAR ni cartoon ariko uyu mushana ashokara zigatamukozeho harabwira ati ariko tugeze nagukozeho bro babyanze bakinyi barera ati utajya kuri VAR ntuyitera harya VAR irakora none sidakora finale nk'iyi iyi nyamara niba VAR ikora be hano VAR irakora reka ni katuni ni yamukozeho ntiyamukoze ariko rero kumenya arimo no gusunikara akora mbona akantu yamusunitse kumenya asunitse se amaguru ashobora kuba nta kintu yakoze ariko yasunitse nyamara ihuye ntihagendeka ariko baragiye kuri VAR yayikura ihuye haragenda tukatureba reka be na VAR nuko nta VAR ihari nisano nigize ikoreshwa akisomwe ever wabonye ntayo nta VAR ihari ko video reference sentence iba ihari nawe izi makana go zaba zigihari zose abakinyi bamwuzuraho iriya da irahari najye gucekinga rero finale nk'iyi najye kwicekingira irebere nawe ihera ijisho ko borogoza ashobora kuba yibeshye kereka nimba noneho wa mwana arisubiramo kereka nimba uyu mujene witwa ahura sisi yasunitse hejuru ariko ku maguru nta kiso yabaye ku maguru nta kiso yabaye agiye kurebera hari merci nta kintu kirimo nagenda yifatira umwanzo kugira ngo umwana ntazige rwose umwana ntiyazarisubiramo mu kwa nimba ari hejuru y'amayenda yamukozeho gutya hejuru birashoboka ariko contact y'amaguru ntabwo yigeze ibaho najye kuri VAR kwitera byo biragoye katugere tujye kuri VAR turebe nabyo ndabona bamuhamagaye ati ngwino twirebere kereka habayeho contact hejuru no yo hasi yo ntayo rwose ariko nyine nanone uribaza niki cyagushije Rafinha nawe yakwigusha bibaho fako yumvishe contact gusa ariko Rafinha yageze hasi yahigejeje cyane aho igitangaro yari penalty bijya Barca nyayo
ngiye nawe kuri akaguru oya niyo siko ngiye akaguru Rafinha nayemera penalty y'ibya Barca y'ukuri Ben yamukandagiye ntago yamukandagiye ku kirenge yamukandagiye ntago yamukandagiye ahubwo cyane nuko uri kurebera nibagarura video y'imbere reba hano ariko ntibereba hano rebera kuri kamera ayo reba akaguru reba amaguru yamukandagiye aramufite ntabwo yamufite dore akaguru urakakoze kureba contact na yabaye nta contact yabaye cyane niba ari hejuru cyangwa se akaba ari mu ivi no ku birenge yego amavi ashobora guhura amatako ashobora guhura amabiraho ariko ikirenge ku kirenge akso ikirenge ntayihari akso ikirenge ntayihari be akso ikirenge ntayo akso ikirenge ntayo pe kwamahirwe nta penalty ayitanze yabyanze ntayo nayibonye be kuko nago byari gushoboka yigushije Rafinha yakoze diving nge nayibonye action penalty aramutse ayitanze nari mu museke niyo mpamvu nawe VAR ni mutabare kuko VAR isevinze akazi kwimusifuza VAR isevinze y'umusifuza contact yo hasi ntayo kereka nimba bere hejuru mu misatsi cyangwa se ndarukona amavi cyangwa se amatako akora naho imaze kwera imino umuntu naho ubundi rwose nureba aha VAR isevinze umuntu abone kare kabaye da dore penalty y'ibyo Barca nyayo iri clear penalty uyu musore kuri corner bateye umupira ugakubita umutambiko ni Ceballos akuriye ku Barca iriya ni penalty ya Ceballos yafashe yabujije ku Barca gutsinda umupira rwose Barca Amazing Tools Company Limited, igisobanuro cy'ubusirimu. Match finito! Barcelona Visca Barca! Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Bakora ikosa abasore ba Real Madrid hagati mu kibuga barakora umupira atinda kubita Brahim Diaz arawakira Jules Koundé umufaransa aramanuka ngopa. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Real Madrid muyitabarize, Real Madrid muyimura izagikina. Kapiteni Luka Modric atanga umupira atinda kuwakira umusaramu twe Brahim Diaz arawakira Jules Koundé ageragera muri surface aterekamo igitego. Real Madrid muyishakira indi champion iragowe. Amazing Tools Company Limited, igisobanuro cy'ubusirimu. Real Madrid muyishakira izajya gukina cyangwa se muyikize Barcelona irabangamiwe pe. Barca 3 Real Madrid 2 iminota igana ku musozo. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. umugabo witwa Luka Modric agarura umupira inyuma gatoya ageze ngo arawuha Brahim Diaz aho kuwufunga biranga. Jules Koundé utwara bujura ari kuri shot umuzamu Thibaut Courtois ngo yiteguye. Waba we iyi minota ikibazo cyayo umuntu arayirota ni na mikeya. iyo igikubiswe gutya birangiye mu nzozi nta muntu usinzira. Wasinzira utariko ugira ngo agatotsi kagufate ukakibona neza. Wasinzira ute? Mbappe imbere z'amatasi ya Mbappe penalty ya Real Madrid yaraririye. Bati yaraririye umusifuzi araza kwisifura tayari. Bati yaraririye Kylian Mbappe penalty umusifuzi araza kwisifura. Bati Mbappe yaraririye aryamyemo wese. Brahim Diaz sino kurarira gusa ahubwo bashaka n'inkoni. Brahim Diaz yaraririye. Ikibazo cy'iki gitego ntikiva mu muntu. Umusifuzi amaze gusifura ariko wo kurana bamubwira ati mbere yuko Mbappe yakira umupira umusore witwa Brahim Diaz yari yaraririye. Ari ariko kuna kwandikira message ukabona n'agahinda.
niba barya n'icyakana ahubwo Desire ngo nta kundi reka njye kwiryama wese urara wicaye perezida Desire se oya ariko agora we nta kibazo perezida ntagenda ajye gutegura match yacu rero tugomba gutsinda Muhanga yewe we gusa ariko Real Madrid irabangamiwe pe yishaka intangi bayikize Barca kandi nisaba ubuhungiro Real nisaba ubuhungiro muzayakire kuko irabangamiwe Barca irayibangamiye ishaka hano atari Barcelona ninde unyuza ha 3 ninde unyuza ha 4 ninde unyuza ha 5 ishaka hano atari Barcelona nese Barca ishaka hano atari Barca rwose oya nisaba ubuhungiro muzayakire rwose aziranye muri Cyprus he niriboshye iribohoye ahubwo iriboshye